Dodulany asker, Karaçay'ın halk poeti, Mingitav jurnalı baş redaktoru. Deyik. Sonra Lermontov комитетіне сопредседатели российский. Emigisi üydegile çaçılmasılar oldu. Alay жарсуға çaçılған детелі үйірлі құраған бір де қиынтта аны çaçқана тынчырақ болып қалғанды. Аны сылтаулары көптілі, жашау болу, ақча, боқча, не білейм, eşte ala bolla baş sıltavları. Birbirine eşitmeyen alamay tebresele yaş adamla alayda başladı. Neden? Birbirine tıngalay bilgen, birbirine sığ verebilgen üyürde ala ayrılıp ayrılırlar da besige kelgen de terktüydü. Şırıl o zaman da şırıldı. Her kişiye boysunabilse, her kişi de men anılağın göre ol da çırını eşte bilse ama anılay yürünü tutur eşte de ol olur. Dağda artık bulay carsızça da olmaz. Nek degen saatta, bu saatta kıyındı da aytıp anılatkan. Ürlenek çaçılallah. Birigi sıltağı ol da haq ayrılığıyla bolallah. Nek degende ençi tüşürü sabilige kesi karı ise anı bolumu iki boladı. Sonra akçada töleyle başsız tüşürüldü deyip аңа да қарамағалай көпле қағытта оқуны ол айырылған дегенні еске алмайлы ол бір да қаты үйірледен саналалла алай болырға керекті ештада. Ма ол аллай сылтаучықлада бардыла айырылғалланы. Айырылып бірге жашағалла дүния бұла бер. Artık ulu korku etergede gereklisi olmaz o canı bula. Sonra bu korançlarını etken saatte toy bolat. Allah bir koranç birevde Allah toy boğandı. Mende de alay bolura gerekti dep amanlı kebinden kreditke kirip ön küçülege kirip sonra toyunu amanlı kebinden etkenden sonra ayrılsalar ola artık çoğun görüne olmaz. En başı bilip birbirini tanıp ol algını kezude bir boluyut da tuğdu mu ma bu mına varlıkta ma bu mına allıktı dep kelişim etiyildi. Ma o zamanla kağadılar bizde eşigimizde düğünlükte. Atası anası bilip birbirlerin bilip alsalar ma Allah yürüle bütün katı bolallar bitti ne kıyıllığı da yaşağını Allah'a zaran bolluk tüylü. En başı o sümeklikti. Birbirin süyüp biri aytkanı sıyınıp birbirin anılağan ol işte de tuturuğudu. Ürünü katılığını tuturuğu oldu. Ne sebeple sabili bolurga gerektiyle ala bütün baylayla anı sebeple ne kadar az bolsa ayrılığı o kadar milletke o kadar bizne millet nasibimiz ma anlam kaladı ürünü katılığından. Anı sebeple atala anala sağ kadar ne de etip o
айырылуу дегенне бир да бир Аллах урган болмаса, ана айырылуу керектisi болмас. Мен bir зат айтайым, качанда енді айырылып болғандыла біздің аталарымызға дәрі де фараолладан бері де бір жол аскөл қалды болмайды бір біріне. Мен де барғаным сүтке қағыт жазып былай sonra тұқымнан дағы да бір өлен ала сіз доктор сізге не болғанды дегенде алайда илігіп артқа кеттім да қалдым. Sonra ол адам да арт қалды, қағатларым ба бүгінчеді тудықлары бір хына сөйлешкен, оспар сөйлешкен бір-бірге жоқ. Ансы Алла затла да болалла. Эм асламуға бір-біріне аңлаған, бір-бірге сақ болған, эм да Аллах бір-бірге оң да о заманда берек. Бір-бірге оң таптырған сағатта Аллах та саңа ол оңлық таптырған етеді. Көп болсын тойларымыз, айырылған кезулеріміз аз болсын.